Zonet Zing Daifim clear to Zonet chung kwa te chi bevek ule mal som tluangi kania vo in hi April ni sang ni som ni paruk ni nga ni nia Britain le Argentina te Falkland kharkar in chua anin dona Falkland War ming thang tak kha kum somli pali kalta kum sang kha zakwa somriat pani April ni voina nga kha na intrana ni som sari pali anin do nuwa Argentina chu atlo mani voin program kan sha theite MZP General Headquarters Executive Committee thutkhom voi zaruk somnga pakhatna sangni somni panga sangni somni pasari tama avoi nga na chu voin chundar som pani hian MZP Conference Hall an nei dona Federal Council agenda thletfim ba ka poimo dangte an soyang MJA General Headquarters chuan prominent journalist pulal biak thanga pachuaw March ni somni pasaria anupuilal biak sangin aboral san chu voin chundar som pani hian chan mari veng aizola achen na ina ral na hun an mangang zanin hilal iswan azir tirte zanria nung akil puizan Monday Thursday alo ni le don ta a ka ushan sang ten lalpa zanria sakramen an changho le ang naktu ka Good Friday sun taka man ani don ani chanchin thar ngai thaila All Mizoram Vokvul Association AMVVA chuan nimin khan thu chwa siamin Mizoram chunga African Swine Fever ASF alo leng le tanta a state pona vok laklu atanga ASF hi dar ningeya rinania shi hi Mizoram apun dar zel lo nan nikhat thali sang ni somni paruk atangin thule ma chu AMVVA chuan state pona atanga vok laklu an khapti an tar langa ASF dar zel lo nan District Magistrate Ser Chief District chuan ni somni thakhat sang ni somni paruk khan state danga tanga voklak lu khapna alo chwa to ti AMVVA chuan tar langin chuti rualin tun hnaya Ser Chief District wam chunga vok tam tak ASF awanga thi an omni in an tar langa apoi an ti hle ti an tar lang AMVVA chuan African Swine Fever ASF shi adar zel na turin state pon atanga voklak lu an khapna zom lo apiang te chunga atul angin ma na takin an la ang ti an tar lang bok thu chwa hi AMVVA president Pusi B Khomale secretary Pumal som tluang aten ming an zia nan ani Nimin Khan Chief Minister Pulal du Amachuan Ser Chief District Hospital Dialysis Unit Thar Ahong Chief Minister Chuan Khotlang Shwai tu te in pek nazara Ser Chief District Hospital Dialysis Khol Hon Anita ti soin thataka na atho theinan mamo dang la om ang te po ngai tua bel zelani ang atia athok tu tur te chu thei top chua pathian rongbol na ani ti shechunga thok tur cha in natna khir tuar in enkol na nei si lo te po lo ngai sak sham turin acha a thok tu te in thada awanga dam lo te torna thleng lo se ha chung po in nunna channa ani awangin lo thok sham zel turin acha ani Chief Minister Pulal du Amachuan mizo te zinga age cancer le natna khir tak ve an tam talu tuk chu poyati thu soin natna tam tak pumpel thei oma nun kan uluk atulani atia pathianin kan hrisela phala hosakna tepo aphala kan ram thingle maule nungcha tepo zalen se mipui tepo hriselila pathian mal somna kan dong zelang ati Ser Chief District Hospital building sakmek po in ma ason ve zela main building tour saknan cheng voi bel che somnga don felani to a tender chwa na tho chunzom thuai ni ang ti Chief Minister chuan a soibok Dialysis unit thar honna hian Dr. Lashat puya changte SMO chuan technical report pe a dialysis kholi sang ni somni panga a khan andonga thoktu doctor pakhat technician pakhat staff nurse pahni le RO in charge pakhatin an enkol dona vo in April ni atang hian dialysis he ti chan ngal tum ani thu asoi khol pahni mangin choma mi pahni le chonua mi pahni awai ni khata mi palian enkol theidona Solkar khata mi pakhatan voi ni ati theidona ni sorkar chola le thlatin inrin ni voi ni na an all thinang
nat na khirbik hepatitis le HIV veite ero chu a shan pa a enkol na pek ngai an ni awangin dialysis hi an ti sak theiri don lovani PR vanal mangai zuali UDC chuan financial report pe in dialysis call bun na sen sawatan hian MLA fan cheng noi som panga le sangli technician hlo tur cheng noi khat sing thum sangriat an don thu asoi honna in khom hi district medical superintendent Dr. Zedilal Muan omana kai shwaya serchip DC pupol el khoma SP pugavit gokna ba ka khotlang shwai tu te an telani Goa Mizo Welfare te chuan March ni somthum pakhat tlai khan sne banket hall parovim Goa chapchar ko tan manga puarlal ngetale finance secretary pu MS Aral te ten an manpui member sang khazani chuang shet omna Goa Mizo Welfare a hian hun then tho khatna fresher social anga hun mangin tho ni na chapchar ko sang ni somni parukulo min hun an mangchun zomani Goa Mizo Welfare chapchar ko thi welfare president Reverend Larin Sang a sinat pastor in a kai shwaya namlam chi rang rang en tirin zai thiam tak tak tinen hunan mangani he hun man pui tu khwalian Central YM president pu arlal ngeta chuan Mizo thalai roal fel tak tak mani tan le chung te hna Mizoram budget tel mia alawa sum thon thei enge moza ta nom chu Mizoram namtan an hlu ema thalai roal lakal vele zel tur te tan ambassador andi atia Mizo thalai te chu zu le rui lo awanga buai mai man an ni to lo ti soin zu tam na hmuna po zu in ngai lo Mizo thalai tam tak an omawangin Mizo an ti ming tha a midang tan na tho ve na tur kong an hong zel ani atibok Chibai buk na hun manga thusoi tu pu MS Aralte Central YM Finance Secretary chuan Mizo te namadin tu pathian in zo fa te inti hlimna hun atana chapchar kut an nei chu an van neya hlut deuh turani atia ramdanga omma se mani nampui Mizo nge nupui pasala nei cheu turin acha bok goa chapchar kut mangtu te hian pastor quarter sa kut roi an che ngalani Nimin Khan Mizo Language Development Board MLDB buat sai thon thu toy inzia siak loman semna hun ATI auditorium mineko manania IPR PNS Secretary Pvt zo than pari chu khwalian ni in aman puyani khwalian Pvt zo than pari chuan Mizo Language Development Board in Mizo tong mason na atana inti siak na an buat sai chu lom omati thu soya khover mason zela mani tong bo sala namdang tong le nun phungin thang thar ta jinga lau om khopa Mizo te ati boy tran mek nia asia thu soin churam le nam mason na dal tu ani mai a hlom hle ani atia thon thu ziak tura inti siak na atel te thorim na churo pui ti thu soin ziak tu te po in mason na satak an chhar chwa nge a be sei ti asoya MLDB le inti siak na tel te chun na sale zuala ram le nam mason na ata na ngai to na sengzel turin a fui ngal bok Loman sem na puala in khom hi MLDB Secretary Pulal Sangpui a chuan kai shwain MLDB Chairman Puarlal Lian Zualan kalkhom te lom na thu soya inti siak na pakhat na tanga pathum na hne na lom man hlan cheu ni in consolation prize po buat sai ania MLDB Superintendent puthang muana chuan lom thu soin nu kharani MLDB buat sai thon thu toy in zia sia ka hian pakhat na chu Zirlai makle hluber chuti thupui manga ziak tu Vandal Chanpui daughter of Khopuya Springdale Academy New Champaya Polria Zirlai ania panina chu the chocolate ti thupui manga ziak tu Joseph laldu omasonov vanei sanga Presbyterian English School Melbuka Polria Zirlai ania pathum na hi panni omin college pass chuak ve kha ti thupui manga ziak tu Phoebe Lerem Ruati Nowas Foundation School Aizola Polria Zirlai le Karo Luberti thupui manga ziak tu R Vanal Dampui daughter of R Lalramwana Presbyterian English School Champhai zo tea Polria Zirlai te annia loman pakhat na hian cheng sing khat pani na in cheng sanga pathum na in cheng sang thum te andong ani Mizoram Bar Association MBA le District and Session Judge Aizol Judicial District te chuan March ni somthum khan ashan ve in Superannuation Pension chuak puvanlal en moya MJS Presiding Officer Motor Accident Claim Tribunal MACT chu an thla MBA te hian bar room number 2 a hun mangmasa in MBA President Puar
lalrem ruata na kai shwaya MBA General Secretary Puar Lalming Moyan Paul Io thla na thu soin MBA Treasurer Pusai Minglian a sai lo le Finance Secretary Pike lalrem ruati ten Paul Io in thla na thilpek an hlana an thla puwanal en moyan thu a soibok chonhulama District and Session Judge Aizol Judicial District Chuan District Court Conference Hall MSCT Presiding Officer Puwanal en moya thla na hun hi an mang ve le a inkhom hi pi Helen Dongliani District and Session Judge chuan kai shwain Mizoram Judicial Service Association IO le mishang shang ten thla na thu an soya Puwanal en moyan thu soibokin Additional District and Session Judge Pisilvi Zoman Puiral te in lom thu soi hun manga chonluyan kil ho nga lani Puwanal en moy hi kumsang ka chokwa somkwa pasari atanga kumsang hi som pakhat thlengin District Court sang le Guwahati High Court ta te advocate le sarkar ukil ni in a practice a kumsang hi som pakhat khan MJS grade 1 a thlingin ni somni pakwat la som pani sang ni som pania azoma atho chungin Additional District and Session Judge Lungleile Aizola te Member Secretary Mizoram State Legal Services Authority te Special Judge Prevention of Corruption Aizola te District and Session Judge Aizola te District and Session Judge Lungleya le Presiding Officer cum Commissioner MSCT te thokin ni somthum pakhat thathum sang ni somni parukhan superannuation pensionin chuak ta ni motor accident Claim Tribunal ho tu ani chungin April ni thum sang ni somni panga atanga March ni somthum sang ni somni paruk thleng khan case zani somnga zani panga achingfel mana a office chuan MATCB ka cheng veibel chenga nuai somni pathum sing khat sangli zathum sangli zanga somthum parukle Employees Compensation a cheng veibel chekhat nuai somsari pasari le zariat somthum pali asem chuak man ani Mizoram Police te chuan tun hnaya rui hlo thanem takan man le a March ni somthum pakhat Zandariat Khan Aizol District Special Branch team chuan zema bok tong trai muala thanglian muang kum somni paruk sonof swang nei sut le manglian thang kum somni pathum sonof thangchin kwan thinglei tidim district Myanmar ve ne na chingin heroin hongkwa gramza palian mana rui hlo hi cheng noi somni le sing liman hunia chhutani bongkon police station a thubuai zia lu ni in ngor taka chui chun zomani March ni somni pakwa khan saitwa police special team te chuan keifang daya heroin gramza ni somli pani point pasari pakwa hong somni chu cheng noi somli pariat singa sanga zariat manchu MD Elliot Hussein kum somli paruk sonof e Gafur Palhaji Barpita District Assam Grand I-10 Manipur atanga Aizol panmek ne na tangin an mana Saitwal PS a thubuai zialu ni in chui chun zomani March ni somni pariat khan Saitwa Police Special Team te chuan keifang daya check-in nein heroin kezi khatle gram zakwa somni pasari hong za somsari pasari chengwei bel chethum point pariat paruk man ho chu mi pani mangminglun kum somni paruk sonof lethang churachan pornot Manipur le ginlemlal kum somni pali sonof pau khothang of Tuilungjang Churachandpur District Manipur te kuta changin lir theikia seltos var manga Manipur atanga Aizol an panlai nan mana Saitwa Police Station a thubuai zia lu ni in chui chun zomani March ni somni pariat Zing lamdar khat khan Saitwa Police te chuan keifang dai kwal moya check-in nein Manipur atanga Aizol panakal lir thei pakhat bolero niyo zamchin lam kum somni pasari sonof dongzakhal changle Manipur Churachandpur District le Amipur Dauthanglen Lelen kum somthum paruk sonof jamngam late songpi Churachandpur District Manipur te chuan na uluk takin an cheka le theya hian heroin hong zani kezi ni point pani pakwa pariatarit chengwei bel chheli nuai somnga pakwa le singruk man hu an mana Saitwal PS a thubuai zia lu a chui chun zomani
Nimin kha Mizoram Information Service Association Misa chuan INPR Conference Hall lian chiari runa Misa General Conference sangni somni paruk an manga IPRPNS Secretary Pvt zo than Paris sai lo chuan khwalian nin manpui khwalian Pvt zo than Paris sai lo chuan Misa member te fuina thu le lu thar te lomna thu soin Misa Conference tuang taka man thei ani chu lo mati thu soya Misa member te chu in tuai thara ramle namta na chen fa kom le zwala sarkar kum thar ta na in hlan thar turin acha a mipui van tlang ta na information poimo le sarkar mail tar lang tu an ni na din hun poimo na te ngun taka ngai to a conference tu lok taka mang theu turin du sakna a hlan ngalani Misa General Conference honna in khom hi Vice President Pupratap Chetri chuan kai shwain President Pumal Somsangan kalkhom te lomna thu soya General Secretary Pu Andrew H Lerem Ruata nen atangin report ngai thlak nin INPR Director le Misa Patron Nibok PK Vanal Sangin nen atangin thu soi ngai thlak ania Treasurer PC Lerem Ruatin lom thu soin honna hun akharani Misa General Conference chommalam huna hian nikum lama MPSC buat sai Civil Services Combined Competitive Examination alu thar MIS officer thar telom lo ngalan nia chonulama rowan rela MJA General Headquarters shwai tu te kai shwai na in kumsang ni somni paruk somni pariat chunga Misa shwai tu turte thanna hun man ngal ani Nimin Khan Lunglei DC Office Health and Family Welfare le INPR official tele YMS Sub Headquarters Lunglei Shwai tu te chu Lunglei DC Pinafnit Man Hovina Office an Chukoma Lunglei District Mipuiten Risel na Chazo kan nei theina na Healthy Lunglei District Campaign Nuaya malak na le mani omna mun na tanga ol sam taka in entir na appointment lak theina le online na damdoi cha theina tura tlang zar tak Lusai Healthy Lunglei LHL Act mi puiten changkai zo ka an man theina na ti larbe pui thlak tor chungchang an soi ho Healthy Lunglei Act chungchang Information Education and Communication ICE campaign chu me thla atanga kalpui tumni in campaign hini somli chung kalpui tura ruwa manania campaign chung hian YMA branch sang le college te risel na din mun endigna health screening te risel na le LHL Act chungchang insertir na le inti siang na te buat sai anianga ni somli chunga campaign zo nuwa app download tamle mangtha te hena loman semani bokang Lushai Healthy Lunglei app manghian district chunga sarkar damdoi in le health center doctor te chut hun tur en thei ba ka OPD in entir turin appointment alak lok theya aba a inzialu na te he app ta inziak lu damdoi dor atanga damdoi cha theina te omin hrisel na lamashia tur poimo sang te po ol sam takin a mu theya OPD appointment lak na pui thei tur le zo na sang mi zo tonga chang thei tur AI chatbot da tel ani bokani Kolosib DC Tharatana Ruat Pu H Dolian Boy chuan nimin chama Khan DC mo phurna ala a chonulama ama Hovin Kolosib district chunga tuial theile erong bol na gas LPG le POL din mun vilturin common helpline le monitoring cell din ani Kolosib DC Pu H Dolian Boy chuan he thut khom ko ani chan soife in Mizoram Chief Secretary in DC te chu LPG le POL stock omzat le semchwa dan uluk takavila chek ruk mantawzo ka shal le kong diklova lakpen ani lo nana ma la tura asia tirna bo zui ani thu asoya Kolosib district a po sarkar thu chwa angin danin aphal sakbak mimal hna tuial theile erong bol na gas shal chwa arem lo thu atar langbok he thut kho ma hian district mipuiten LPG le diesel petrol semchwa chungchanga har satna an to emo chek ru le mantawzo ka bleka shal anshiata thunei tu te hna thlen zungzung theinan common helpline joint control room siamania district monitoring cell din ngal anibok joint control room member te chu DC Kolosib SP Kolosib DCSO Kolosib le assistant controller legal metrology Kolosib te ania mipuiten thil diklo an shiata an biak po theina tur helpline number chu DCSO Kolosib phone number pakwa pali bial pani pakhat pasari pathum pasari panga pakhat le assistant controller legal metrology phone number pariat pasari pakwa pali pariat pakwa pathum bial pathum te ani
District Monitoring Cell Convener Tan DCSO Scholarship Assistant Convener Tan Subdeputy Magistrate Scholarship Member Tan OC Scholarship Police Station Assistant Controller Legal Metrology le DIPRO Scholarship Teruat Andi Fagnahu nilaw mangang Famika soft and comfort Patsy ilaw mechad vetuem. Patsy may tiyatin tlatin harsat na kanto chin chok zang khai dura uluk takadwana ni. Famika Patsy anemin man anwame mema ahi pulcha in lig asyam velaw may baka thaklebol asyam velawani. Tin hadam takapmanani theinan say siyang duangin nitin mildura asyam chwa ani. Famika Patsy law mang vela itil tin apya nga hadam na le injin tok na apenge yang che. Distributor in Mizoram, TS Enterprise. Daifim Angel Baby Diaper at Fatita na Dukasa. Daifim Angel Baby Diaper he breathable ani baka cotton feel name chatakani va. Americana biscuits, absolute delight. Zonet Auto Works, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. Showroom bongkon nung lay rota hiyan local la. Igman na tura zirzelin imotor mamo kan law ko mudon senya. Service station zangklung tak Punsong Airport rota oma. Tata Genuine Spare Parts kan kol ngalboke. Zonet Auto Works, Tata Motors. Commercial Vehicles Business Unit. Inge indel nga din tumle hansay dadladaw. Keju kalen kuna ton engineer, raw pui takani anga Indian pui kala saang. Keju kalen kuna ton scientist kani anga sin chado do kala mucho kang mole. Tutyang chu kani becha. Ithai velo, tutyang me chadi ti ani velo. Ani some politician no pui takani dek don. Mấy cha thì hiền, căn thầy về nè. Mấy cha thì hiền, căn thầy về nè. Mấy cha thì hiền, căn thầy về nè. May tanaw pang zu veng himla zirtir na cha pero may tiya di hiyan kan thei ve ring ani. Beti Bachao, Beti Parao, Women and Child Development, Mizoram. Tuy về tôi cái nó bố bên taoมันข้ามีอ่ะ Nilawe kar masa kan Monday to khalom higher deep freezer kan da charinga. เอ๊ะวันนี้ข้านี่นี่เฟคกระนั้นข้าที่เสียอัจฉริยะมี Higher at this one dakar somli paria chung deep freezer bi ka hianin chelovin chomya vong charing thailom. อันนี้ชั่วโมงเลยแล้วมันใช้ไม่เป็นตัวอันเดียวกันช่วงก็เลยพักตกเล็กอีให้กับคุณปุญญานันเสียมีอารมณ์ตัว Higher deep freezer hian kilti na changin vot apetswaka. Dio fresh up manawangin chomya rim chia om ve ngai lo. Higher deep freezer hi in lo mang ve cheu don ya.
Police report ngai thlaila tukina Aizol ka puichunga police station tele Aizol pon lam district headquarters tina police station te kan bekim theya tang som pali omin meichian te lava tang tele manani chante narcotics case man pasari ruk ka inhoi man pali twal tha khesarin lelman pani le family case tantir pakhaten nia tang zinga narcotics case tang hi za somngan ni kan biak thin police station som pali le outpost pakhat zinga tang omlo na police station som om bongkom police station a tang pangan kola narcotics case man riman pani ruk wanga man man pakhat le ruk ruarin lel man pani te annia champhai police station a narcotics case man pangan kola vaivakon police station a mi pakhat thi na chungchang rin lel man pani an kola Aizol police station a ruk ruarin lel man pakhat kolin khozol police station a family case tantir pakhat an kolani traffic report ni somthum pakhat lathum sang ni somni paruka Aizola traffic rules bo chiaman zat two wheeler som pakhat le LMV pani te nia poisa choi tir zat cheng sing ni sang kwa zanga ni voin hi Aizola mi malle sarkar lir thei number pasari le paria ta top te tlan lo ni nia LMV taxi le two wheeler taxi si te tlan lo ni ni bok damdoin report nimin tlai dar thoma tanga tukin dar sari thlengin civil hospital Aizol casualty emergency case somriat palin ne mithi panin ne emergency case tamber khosik pumna le luakani emergency case Zing a hian admit zat palin nia hospital danga tanga refer panga omin admit ngai si khum omlo wang hospital danga thon panin oma road traffic accident awanga hliam nei pani Zinga rutliak pakhat omin che chwalna danga wanga rutliak pakhat omboka uise pakhat ombokani emergency and labor room a nimin Zing dar sari atanga tukin dar sari in car chungin naw piang pangan oma meichia pathum le mi pa pani ni in nei tur ve mek pasari anombok Sinot hospital dur tlang casualty a nimin tlai atanga tukin dar sari thlengin emergency case somthum pasarian neya som pariat admit an neya mithin nei lava emergency case tamber pumna le ko thalawani general lomna ward le ke warta ba khumruwa ko omlava new cabin le pipui ina te cabin fulla khumparuk omna ICU full bokani lomna warta naw piang meichia pakhat oma voin lama piang tura be sei som pali la yanom bok voin hian Sinot hospital OPD a Dr David ngur sangpuya surgery a thulavang ZMCN hospital falkona nimin tlai dar thuma tanga tukin dar sari in car chungin emergency case somlian neya mithi palian neya naw piang palian nei boka emergency case tamber thoha pumna khosikle luwa kani Aizol ka puichunga private hospital kan biak thin te zinga alpha a mithi pakhatan neya wartina khumruwa kan neya Aizol hospital a naw piang palin neya cabin fullin wardanga khumruwa kan neya Ebenezer medical center a naw piang pani an neya Kuman Fulla, Nazareth Hospital Ramlun North, Kuman Fulla, BN Hospital, Kuman Fulla, LRM Hospital, Cabin HD, no Pangwarta, and Fulla, Wardanga, Kumruak, and Naya, Greenwood Hospital, Cabin Fullin, Wardanga, Kumruak, and Naya, Trinity Hospital, generally ICU Fullin, Wardanga, Kumruak, and Naya, can be Chindang, Adventist Hospital, Care Hospital, City Hospital, Agape Hospital, te wartina kumra kan nei lamani heti hian ni minatanga tukin dar sari thlenga Aizol ka puichung damdo in sang le ZMC and hospital falkona mithi kan sha theizat pasari ania naw piang kan sha theizat som parukani hospital lian de udeva emergency case tamber khosik pumna luak le thoha ani Power report State Lot Dispatch Center atanga thukan dondanin nimin lamakol phetha kan man tamlai ber nimin tlai da ruka kan man zat megawatt za somnga point pasari pakwa kan man tlem lai ber nimin Zing dar thum le minute somli panga kan man zat megawatt somli pariat point bial pakwa ania kan man tamlai megawatt za somnga point pasari pakwa hian private sector Vankal Solar Park atanga mu megawatt nga point pasari pakhatle state sector Tenzo Solar Park siam chwa megawatt li point pani pathum te atela heng power siam chwa te hi an siam chwa tamlai berle siam chwa tlem lai ber cheu cho ruala ni phaila matangin power supply kan mucha a load shedding siam anilo LPG report nikhat thali sang ni somni paruk Zing dar kwale ni thali sang ni somni paruk Zing dar ruk in car chunga bor khola samatanga LPG lo lut supply check gate vaireng te in report te biak kungi gas cylinder zathum somruk vi nei kunga gas zathum somli pani van buangi gas zathum somli pani MNB inden zathum somni pali puya inden khobung zathum som pani te ani POL report nikhat thali sang ni somni paruk chunga vaireng te oil depot atanga lot pek tele direct go hati atanga lot la nikhat thali sang ni somni paruk chunga vaireng te supply check gate in report te high speed diesel zozom sailam trip ni la sang le na filling station vaireng te trip khat
JKL vaireng te trip khat RM no chingluang trip khat ATS scholarship trip khat LTK Energy Center buichali trip khat mizofet chapai trip khat ramsang champai trip khat fibi zokothar trip khat rovel aibok trip khat mizofet lunglei trip khat bi sangchem longtlai trip khat marina chongte trip khat zerama siaha trip khat petrol zangen and brothers aizol trip khat mizofet aizol trip khat aizol bypass trip khat SL Sailo trip khat mizofet vaireng te trip khat mizofet scholarship trip khat trauma selling trip khat mizofet champai trip khat fibi zokothar trip khat efro trauma longtlai trip khat te ani Voina District Headquarters sang khochin turweather.com ina tarlan dan chuan aizol hi alumlai berin Celsius degree somni pakwani nga avo lai berin Celsius degree som pasari ani ang lunglei somni pakwale som pasari siaha somni pakwale som paruk longtlai somthum pakat som pariat champhai somni paruk som pali sersip somni pakwa som pasari kolosip somthum pani som pakwa mamit somthum pakhat som pariat saitwa somni pariat som pasari na thial somthum pani le som pakwa khozola lumlai berin Celsius degree somni pasari ani nga avo lai berin Celsius degree som panga ani ang lekhati zong khatukina Zonet Zing Daifim hun kan man hau theite chu ni e